Mā ngā iwi mana whenua o te rohe e whiriwhiri ka aha tiara te whare Māori e tuana ki tētahi kura kei te katia i tēnei tau. Neke atu i te 80 tau te whare Māori nei ko tū whare te ingoa e tuana ki te kāreti o Rangitahi College i Murupara. Engari kei te katia tērā kura, ka haere ngā tauira ki te kura ārohe hou o Murupara. He whare iti, engari he nui o ngā kōrero me tona mana mo te iwi o Murupara. He maha nā whakaaro nā kaumātuane. Nā te mea kia Ngāti Hui, te marae o Rangitahi, nō rātau te whare. Nō rātau te tūpuna nei, i mua ati a apahāpai taketake, a koe ia kei reira e tua. Ko te pau whakairinga kōrero mō ngā kaumātua o Murupara, ko te hunuku i te whare o tūwhare ki tōna kāinga hou. Hei te wā e tōia i ngā tatau o te kāreti o Rangitahi. What they really want is for tūwhare to be nurtured, looked after, but also used to be part of our history and ensure that our new generation also know about tūwhare. Nō ngā tau toru te kau ka whakatūhia a tūwhare ki konei, i roto i ngā tau kua ātawhaitia ia e ngā tauira o te kura, ko te tūmanako ia kia tū te whare o tūwhare ki te kura hou. Hei tautoko i te kura, hei Māori mo te kura, hei mana hoki mo te kura. He oi kei ngā pau o te hapori te kōrero whakamutunga. Is whether tūwhare will go to Rangitahi Pā, to Ti Papa, to the new school, or even to the kura kaupapa locally, to Tāwhiuo. Hei tērā marama pea ka whakatauhia, tēnei take, Irina Smith, Te Karere.